Sean Diddy Combs, reper, producent i milijarder, sada i osuđenik. Nakon višemjesečnog suđenja, sud u New Yorku ga je proglasio krivim za 2 slučaja prevoza radi prostitucije, dok je oslobođen optužbi za trgovinu ljudima i reketiranje. Sudija je presudio 50 mjeseci zatvora, $500,000 kazne i 5 godina uslovnog nadzora. Zloupotreba žena mora imati stvarne posljedice, poručio je sudija Subramanian. Na izricanju presude Diddy je rekao: moje ponašanje je bilo odvratno i sramotno. Izgubio sam se u egu i pretjerivanju. Ipak, njegov tim sada ide u kontraofanzivu. Advokati su najavili žalbu i tvrde da je kazna neproporcionalna i da će presudu pokušati da obore. Optužbe su proizašle iz svedočenja više žena, uključujući pevačicu Cassandru Venturu, koja ga je optužila za fizičko zlostavljanje i prisilu da učestvuje u freak-off seansama sa muškim eskortima. Slučaj je podelio Ameriku. Deo javnosti vidi kaznu kao pravdu, dok drugi veruju da je Diddy postao žrtveni jarac sistema koji je i sam godinama gradio.